guys. Nakadunsa sa forma. Grabe naman sa forma rin. Niabot namin, nag-deliver. Tapos si Madam Sex. Deliver na pa na guys. Abot na ka. With rap-rap. So, dami. Ayo! Di arag chiffon, day. Deliver namin guys. Nakadunsa sa forma. Grabe naman sa forma rin. Ano, may salasin daw. Deliver mas mga chiffon. Oh yes. Kargado na sa rap-rap. Nagkupot. Makita. Yes. Panginabuhi showcase. Yan na dyan, niabot namin. Nag-deliver. Nag-order na si Madam. Tagpila naman na, Dam. Ito rin. Ha? Tagpila naman na. Naging sir dyan. Ito ba yun? Tanan, sir? Ang akong bungkagon. That's si Madam Sex. So, diyan na guys. Ang na rin bungkagon eh. Kung kagadayon. Kaya nag-delivery. Door-to-door delivery na eh. Yay! So, mana mag-deliver mga junjun'stv. It is chiffon. Ato eh, saan na kayo pada si Madam Papa. Kami sa Lasinda. Pwede rap-rap. Panikabuok. Napo, kagag may. Napo, kagag ko. A few moments later. Nag-deliver na pa na guys. Abot na ka. With rap-rap. Oh yes. Habit namin yung abot na namin sa butong rap. Mag-deliver ang chiffon. Okay. Sa diyan namin sabay sa among deliveran. 5 ka chiffon gagmay o 2 ka dagko. Okay. Door to door delivery. So, dami. Ayo. Ayo. Di arag chiffon, day. Yan, terima kasih kagmay. Oh, di adohan ako an. Nagkahinag po ba si mong mama? At turas tindahan nito na doon. Nagkahinag po naman may. Ara ipatan rin mo.
sa duha ka dagko o 5 ka gagmay. Danira ne. Danira po rin karton day. Sige day, salamat day. So, ito na gid ang 5. Di din sa barangay Potlongkam. Yes. Ilang florameter dito tikas ibabaw. Okay? So, muli na may kay magtiwas pa may deliver. Okay? Mana ang mga display nga chiffon cake from Kidis. Oh yes, Kidis Big Shop. Muna lang may nabilin sa Kapigatos Kabuhog. Gideliver ako ba? Barato na ni Mader. Apilak kaon. Ada chiffon. Chiffon. Kahit sa mag-chiffon. Barato na ni. 100 na. 100. Ma'am, chiffon sa ma'am. Alita mo. Barato ra. Kanang sapi. Apoy ko o tanang sama. Okay, for deliver na po doon ng kabuok para sa SB office. Thank you sa nag-order. Deliver ni Ron. Shout out time mga ka-junjun's! So yes, thank you so much. And of course, Happy New Year! Happy New Year everyone! Unang-una, may love shout out kay Joy Cutie5 Vlog. Okay! Dagang salamat! Ma'am Joy Cutie5 Vlog. And of course, may love shout out kay Maria Gracia 12. Maria Gracia 12, thank you so much for visiting. Dagang salamat sa pagbisita. Okay, thank you so much. Thank you. Another shout out. Mega love shout out kay Ma'am Ana Lemolar. Okay, dagang salamat Ma'am Ana Lemolar sa kanunay nga pagtanaw sa itong mga video. Thank you so much. Another shout out. Mega love shout out kay Tropang Nip. Okay, from hashtag Tropang Juice Back, from Tropang Juice Back, si Tropang Nip. Okay, dagang salamat Tropang Nip. Another shout out, mega love shout out kay Daniel and Marilyn Vlog. Daniel and Marilyn Vlog. Okay, thank you so much. And of course, mega love shout out kay Juice Back Moto Vlog. Okay, dagang salamat Juice Back Moto Vlog. Another shout out, mega love shout out kay Rodex ng Kwait. Rodex ng Kwait. Okay, dagang salamat. Another shout out, mega love shout out kay Jumel Manatad. Okay, dagang salamat Sir Jumel Manatad. Another shout out, mega love shout out kay Kamigin Island Kitchen. Okay, thank you so much. Again, thank you Kamigin Island Kitchen. And of course, mega love shout out kay Noto Bodol. Okay, hashtag Mavigel Vlog. Okay, thank you so much Ma'am Mavigel Vlog sa patamsak pasugod sa mga kalablab. Okay, dagang salamat. Another shout out mega love shout out kay Ma'am Clara Climaco. Okay, thank you so much sa kanunay nga pagtanaw Ma'am Clara Climaco. Kanunay dyan ba present si Ma'am Clara? Oh yes. Another shout out, mega love shout out kay Analisa Rojo. Okay, dagang salamat Analisa Rojo. And of course, mega love shout out kay Orbita. Okay, dagang salamat Orbita. And also, mega love shout out kay Ann Marcia Manila. Okay, dagang salamat sa inyong tanan. And of course, mega love shout out kay Verne and Jajan Heronimo nga naa sa Sarangani Province. Okay, thank you so much Verne and Jajan Heronimo. And of course, mega love shout out kay Mama Willie Garcia.
ug sa isang anak nga sila si An Garcia Gulapa ug si Letlet Garcia Mercobio nga na sila sa Laguna. Thank you so much mga insan. And of course, mega love shout out kay Insan ay Nina Olivar YouTube channel. Okay, daghang salamat Nina Olivar YouTube channel. Kay Julius TVJ Bacolpo YouTube channel. Okay, daghang salamat. And of course, kay Michael Bersano YouTube channel. Okay. And please visit the YouTube channel of Teacher Sabina. Okay, daghang salamat. Daghan kadong salamat dito. And kay Melax TV, kay Angel Man, kay Isel Salo YouTube channel, kay Vel Kabayan Vlog, kay JR Hanyula, kay JR Ayuban, okay, thank you so much yung tanan. And of course, please subscribe, like, share, and subscribe my YouTube channel, junjun'stv, and click the notification bell para updated mo sa mga latest na video nga itong i-upload. Oh! Palihog kong tanaw sa mga pahinomdom, isawat sa mga grasya puhon. Thank you so much. And maging lang ko nagang salamat mga ka-junjuns. And Happy New Year to each and everyone. Kanindong taran mga ka-junjuns. It's time to sign off and goodbye and once again good morning. Thank you.